at Insha 104.5 Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Unya bo at Insha 104.5 now. Ubunye any media ye day na Facebook bomodi YouTube nso a Insha TV mpacho Insha TV bomodi na subscribe na fe wami a bell notification icon so na brebi a content bi beto no so watimi anya bia hwe na wodi eto for anyway me a medi media ho chia me medi e de Ohemaa Benewaa o from me akosia spirit so a meje wo so dodo ABRABO dwumadie so is another episode and then so ye din komo na we be say na ye din komo na de afanfa ene yankase ma me lady Reverend Dr. Okyei Baffour wagina dwa na no ye bobo so bedru se etrimpanti ma ye di dwumadie nyina ne se ye boa na wade nyina ye yie ye boa ma wade sipie sita wo de no is even if say ejina mpempenso a egu a ye babua keken se ani ama ba bia tokro da bia no aye kama ye di nkomo bedru se dienti na wo ba wa no ba wa no woni obi aka ne ho woni dofo bi aka ne ho na wo ye niema bi disie no sane ma no etade wadigo ba na ye hyase di free phone so ena mama se ye betwa so na wo de bewura mpotamu bi na aboya ma yetimi ayi saade siesie no afrimu enti mama akwa ba misrew medical makacho say them live on Facebook at Insha 104.5 but modern na share dwumadie ne ma wonu bi na wonu ano so enye na dwafre ukunu na frɛ wobusua na montrase na fe ye ni nkoma akwa ba yeah me dofo I say, I don't be brave. I shed that. I never know. Hey, me ya. Maybe what I'm saying, I go there. The spirit is really. Yamina, yes, always a send entire ships in Yamina, found by Yamina. Oh, I ain't come on. Our for me, no. Nipa mienu a won mabo won madwene pose ye pese wade na ye de locks akakraka ato na no phone so na ne yaduru minim se na wode ye bekoyenim na ye misa se dienti ena be ma wo bi adi se adwuma no sasumdue pese ba wade ne mu enti ase wom odo wom tema wom na se nipa mienu pese wonum bobra kodu akira ama ho no ye be ye ne sen chiefo baba kesi abeda wase na maje brechia etie for papa bia omaje breti ABRABO dwumadi na ABRABO yese obrane wara wabo okay sebio aware a ene ye ware no ye de aye fashion okay na woni made ba ko egu aware ne sese ye movies aye hwe yeah, social media. Obo ha content no more creative. Okay. But we take it as real. Nda ya futuo wo yen ya wadi. Na yen ya de akwa yen ya rawe enim. E be ya positive, but negativities ne doso. Okay. Ne enya ne doso. Okay. Hwe sa oba bufu ya, na watama de no de abo TV. Oba bufu ya na watam ne niema. Be ma bo oba ni nyina no social media wo ba ye movies a ye ni nyina ye de asie but enne ye na amafo no Gen Z si ya take no upon ourselves say e me de me be ma de me wo ye ya me ko wenim lady bia that was 3 days ago na na samaba meni ma me cancel no okay na ma psyche no said e be ya baby a ha wo na dru bia no or drop malice na wo consider nkwada na wa aware no sebe ABRABO no obi a wo ne haw ye hu no obi de no enkwaya aware problem but be kwa akoye sika problem obi de be kwa akoye yare problem enti se sa ne ma we nyina ye ma ya dwene mu bia they are challenges. Okay. They are not mainly problems. Okay. Enye wo how kese a eyentimi nso ano. Okay. Eyade a wusi wobo ka say you want to solve it a. Obetimi asia no. A challenge your life. Inti na say challenge eboa ma wunyini. We grow through what we go through. Okay. Mama, we grow through what we go through. But masem bisa no ankasa no ho anu ye no. Menim say wo bobo e de bade nanso ensam no ade ama me no doso wo krata no so na mpese ne ye wie ni nyina se be ya yahwefo nso so wonu benya wonu ho ntiase
apart from say bema wa dream fin wo bi fufro apart from say oba wa fo woni obi fufro di nkomo fufro bi fira wade na chi e na bema timide bet pa no de fun ya hye na ya se no wada so ade be kire ne screen apai na waje na ni so na me baso am ka so ade vivi fufro na ebi ro maba ko sia phone sama na ye kan last week no yeah challenge kese pa e wa aware okay na egu aware it be a challenge no egu aware say ye ma ye ho kwan a ya aware begu okay why because phone we ye kita yen ye ma ne nya ye jejefo okay ya bon samo akobanyina frifoni na niema akowo so ne nyina no yen social media nsem okay cheating no some flirt with phones obo hu oba no ba ona na flirt okay flirt ne dey so oni nipa na rererewe wo phone so nse nkomodie your phone flirt okay your phone call there and your chat there they chat to flirt they call to flirt ena obi no obi so timisia eno ene kwehia mu a either adultery or fornication okay enti se man was stages se won share nipa na flirt okay wona na rere na wo ho sorry na wani ji wo mu na ye wadwere se yesu kura wo mabiem na unim sa niema we it's normal okay ye wo chemicals bi woni pa yemu usia study it usia nipa foforo bia watenka ye different yentie pa se usia nipa foforo bia wani je wunya wono ho wo just wakono sem you think say onu na chi no obi ani ho biem se sa nipa no ma wanga na ne ne so won faso ese ne wukunu wo yira wona nete wow. Natural. Okay. This is nature. But then, so what am I doing more and you do? No one to me overcome sad dear na and no, and I do flirt beba. Okay. And no, and I this our challenger with a password incredible any apuntina kesi obi de just of fin and ni say hu no de ahwefo no so ansana ebie o abro ehu and the bonnet and the bay just imagine me ne will be or call washroom ne dinachi or the call senyame anya dum ne si charge na call ba otimi pashe eno so so timi kum mema ne bi ene ma ne bi se me ka se ma kra ebi mo sebi etichi echiti eche mema ring to ring for share I say or any business partner I say or any mate schoolmate old XX nena se phone okay sa XX phone gu nkofo worry this time pa wa ko worry when to me and share way back compatibility okay when to me and share that's it them say oh me yiri ana me kuni many kan ho nti ena maba okay so X no wo wa de pa bia ma wa anka wa anko so wa woni ntamatia whatever grounds a man with ntamotia no is best known to God okay okay but so when you be for na nyese wanye careful and I will go to mo me ka say edu baby a enya wareja ye na ye bone no ye wona kwan me encourage sade no but ye will be bia na kwan when I ye ku de ra separation ye adwuma but phone na ye de password ko to sui eno tina na me phone ikita me den okay sa phone we guni pa bebra worry chatting no he ebu na ye flirt on phone keke o na wonya ne nhia nkodae but the moment be start on phone na be yankomo no weni beba ho so no musia na ne ye simple wo twetwa ne ho sende o ne note pictures so de ekọ senyame anya wadom na wo noble platform bi na sa de we kotoso a weni ngwasie kese eno nta wo say ye careful pa na phone sem no hwe say obi cry to me de ne de e hye ne pilas na wada so obi da na entomakata na on shem bi bem charge na bem pa bia da na ne phone so but enka wo say the phone get more closer to us no
eye conscious radiation na wo mu no anu odene and obi charge na wa pick it na charger ni tuam na se plug and is on no de yeko ni nyina wonim e weaken your cells amma obenya namne so wo ha so nsa na etitiriti asa nsa na gene na eba ni nyina the stroke na eba enti say you say wo ye obi wo ye wo yire wo ye wukuna wo ye wa wo me wa de be say calm pace there wo ye no phone so no hwe boni nsoma whatever goes around comes around whatever you put under the pit will surely germinate I just said ye wo ebe fifi the fifi so nkwa wo mu no ye bechew fifi ankwa wo mu no pacho ye bechew we mama kai assembly esi ye said ye can say adie bi enipa we esi bia no da bi ho be ba ho ebe pie akwa bi owia ne ho kokoda mama o pon adwuma ho so mafie na wakoda ye oba bi ho kakra 2 hours 3 hours next wa fast wa be fie ye no ko ye wa roro no ho ye de obeye nyina awie say yedum kane a oba ne nso akonwa mu on sa anda we ya ma ye shetintan ibi no ayamu ma ti osuso mu no opa bi a hye because ne wife a friend say wo mrafi and e jo tem bin wo de hye hye ne trouser go su na jo koduru fi woduru fi a wo yes o ro trouser na na so light no na ire hwe nanim na onso hwe ne ire nim ana oba no bi say anse kwajo na we ye wo se hwe oba jo we mato ne deze wo hinti me se me sha manase we na mfamma me mfamma o se na ofri sha ye emre dodo se no se masha nena wa hu wari ya ubetwa tora ma tora be kikire wa ma wade wo buafo bi be firi wonsa wari ya wari ni awone ne hihya awade no a woni ne wo ho no udo ne nti na woni ne hihya awade be ma na waje atum sa woni ne be ware no udo no nti na ne hihya awade nti afa fun so nkomodie basabasa no efi eti emam ye ni na ho na emam ye ni na ho abrabo eso na wo hwe na otie yadam live on Facebook pacho add insure 104.5 bomodin shejumadie no na yafutu eyadesua ye di ye hu nkomo na afa ye nsesan mama ye misa we oba ni okunu eti oba ya akwantuo hu nhyehyeye oyesie omo oba ma na mane prekopa na ehun bete se wo bai sa mene ne te ha mene ne gbobra nyina no wo ya akwantuo hu ade sa ba ma no sa wo ba no we ya oba na ba ma de sa de na yew ana we ya ba ma na sa oba bi de sa adwuma na diwa adwene ben na se fa wo sa wade no mu a sign of danger bia or embrace awade when it be so far as I'm aware no me say there is nothing like secret apart from your body secret a woman no can kaka ababawa kata wo ho sie wo kata wo say when you ade a wo di sie a eso won fa so wunyina na ye koko usade a your koko is your brain now say adwenbone bia ni wutirim na nya oba ni suban bema ni suban ti o ejina mienu e bia na bema ni wo subi wo kra wo kono enhyehyeye wo ho se okwa betimi abefa no ne odo pa no she will go and come back for you it does all kwaba ana obefa wako ni nyina atimi ye adwuma but senipa no ehu subi se wo ade a meye me ka kire wa ebi ana wo kwa wo ye bahifo ebi ana de bia wo kana asam kire wa wo ka kire wa busuafo enti esei ye wo nema bebra e mama ana mema e de nema sesi nipa se nipa na no nya tro a akwantu ansam no ye mfa ntodwa bebre se nipa no na mekunu betu kwan ye o na mekunu ye ne pepes na sei na meyere pese otu kwan na meyere kwa no wa start aka kesika kro de bebra no kwa abrawo nyanya visa ebi kwa passport kwa fe ne ya ama no so such a person no mesusu se wo de sie na wonya visa no na wo bona mane a wo betimi asaike no wo akosuante say pa kwantu banka abe mama ko in a nice way you psychologically would
just psych the mind, and then we got test the pulse. Okay. How he will react. Okay. So bao sebemo send you be reacting. Okay. Echere. Now. So ye nipa opene se wutu kwan so a. You are good to go. Okay. But when you visa osakosi ebrebe da me toto wa no hwe wadwene. Se e basa kwantu ba obepene. Enti nyame adome nya visa. Okay. Umpai ba wo bota meche no aye adwuma. Enti me visa eni na me hye wo bo se me kwa ya ware de. Me ba be fo. Na akosu eme ba futu ni. Se wo betu kwan. Na wontina krom ha. Wo kon woni nkrata. Afei na wo kwa akopɛ document. Aba wo ho brabi wo betwa 10 years. It is what you be baba esi ho. Wo de mate so. Ebi ade 20 years. Na no mama ye show say woman ba ko nya visa or onya ne documents or ba bedu ye 10 days na na ma. Okay. Nra ya 1 week. Enti chese mama ne de ne hira bo pa ya. Lady na. Okyei ne ba no. Was into a many na me 15 to 20 years a fin waiting about Ghana. Okay. Over 10 days na na so what else? Okay. Into when I will konya documents. Omo also all kono den krata need. And the praise God. So send the power when to be an kind of kunu. When to be an kind of yera, we say on and I wouldn't be. Me won't worry. Now fin away of preparation. I'm not just saying. Okay. And ma wo ko hone ye different from the omuwa. If you are no here, so when you just say so ya epuya epuno. Yeah. Se plan nya do first to say he no adwena da. Akoso se nipa no enye nyamesuro ene akoma pa bi no wo ene wo do pa bi a mo ye compatible. What no ho a entia. Mo ye dem tawbeti because challenges are a work going to. Anwade. Okay. Mama misa we say woni ukunu ete woni wo yerete se na no nye ana wo ebaifu a ene ne ja no na mum se bi a mama me ba se bi a yete na me bank account mi save sika bi si a oba na mene ne bobra no ebi kura wono matoma saase bi da baabi ono nso te dwom a wogusu bom pa yese me kunu nya sika nyenkoto asase se koba ne sa such a partner so yo ba na ye wonyansa kwan a ye fa so de ye niema bi de bua ma wade agina de nanso se bi a me yo ba minim se me kunu ni bi na e kire meti ane se wonam ho dada da ya wo bo me ma bro se wo bi da baabi e na wanka se wasi dan bi kura sie eye sasa niema na promote ana okay. Amen. There were individual differences in this life. Okay. There were people who are anything. Okay. And the only people who are not say, "Oh, you're selfish." On no more brano. No, selfish interest. No. The innocence one way. Okay. And I the why not doing you say, "Wo," but it was your good and overnight. Okay. If you are baby, the kind you not dear, yeah. And don't want the woman never be killing the pain. No. Okay. Or they won't never take. Okay. Why not doing say, or be baby will won't change no. Why not doing say, or baby use you for her selfish interest. Okay. Now the issue is Sebema the idea is so be brave. May want to be fancy. Oh, I'm mad here over chooses. Oh, be heart, on your smart sir. Okay. Who be fancy? Who is say me a macho? Yeah. Na menya ho a mebusa. I said, okay. Abrabia or partner be a won't tell Yanka has okay. Okay. Be a nay in your interest. Okay. Be a neighbor. Okay. Then I will call you wait to me and farmer. Who a ban is saying now, ye, a ban is saying, and away one fan to her. A ban is saying Adrian and when in Indiana. A ban is saying a yes, say. About saying a yes. The moment you ask, say and trump on water, it calms your heart down. Okay. Then say, Obe harbor pain. Oh,
ewo mu akoma no erewe a pompe blood in tentama it's me pie tiaya warefo and I ye kwa warrior no yem fabufu worry okay and I am fabufu ni your partners entena the moment I wadwin say wo de abufu and no partner betina no you lose your marriage you lose your relationship you lose yourself crown so what I say one kasa no wo mede wo ho show wontimi na nipa na wo dwene ne ho ya problem no wada okay ne nko mo nko okay wo so kai ceiling wo no funi na edi akon wo mu ne koto ha na wo mu ne koto ha na kojo yesei na wo be abi no konokon e basa wo ha wo okay so ubusa na entiase ye adwuma that is where maturity comes in my funny man say ya wo na daache woni ho sabe yanka wu asem ebi ana wakodi baabi na ofuna kefie na wo pe document bi wo pe sika bi wo pe information bi wo yire oba na wo ho so otimi bia ni obehu no ese ni monyam ebi kwa na watwa ho atoso akoma oba foforo akoma be ma foforo so partner ho a how will it help in the marriage and until funny man say be transparent so we are transparent how wo kuma muto woda da bia no so wo sitro esi no kre so a ebebu agu equally and wo si no kre esi tro so a ebegu na wontimi ntwatra nkosi and no kre bebam enti ebebu abo that is why Proverbs 23:23 says buy the truth and sell it tono kre na menton Tonokre na menton bema tonokre wate sister tonokre na menton na minim se enkakra adesua yesua yi ene niema ye de hihye ye ho minim se obefam aba na ebeboa ma wonso awade na yeye wei eya abrabo dwumade so na uguso a wo hwe ye na wotie ye ba ye ye de nkomo bebre eno ntiama ye dem live on Facebook bacho eya de Insura 104.5 sanso na obere mo YouTube nso a eye Insura TV bomodin na subscribe na share dwumade no ye ponkro obetimi asa akọ back na akọhwe nsem a ye de ho enkomo no yaka mama aka niama siesie ye de siesie this is so bia ni so utwatro so adako etu obeti udo ba ni nti na wawa no misro samfum so bi kwa wo ba bia ni nyina na mama aka no ensembisa enkasa ho akrokro kasa de eboa na yenya ise ye wode ya 6 months pepe obon se oba JH3 ni bia na mfi esusu a wo kwa I love you che no wahwere wo wade papa bi won de amechire ba ma bia wono no wotene ba bia ono so woni yire nti woni ne messages bi nti wo hwere wo ba ma papa bia nka wo beboa ama obarabo asimi enti yesere yanhunu ye ho sa wade na eya akwantuo de de wom de anwunu wom kakaka saa yekwekwamu saa na ye de anyini na ye nyina ba kwansie no yoko na ba kwasie no yoko na somdwie aba na ye fefefe ye bre no eya ye bi na memfa we ntwato mama na mimisa mama se mama in a nutshell, a foot your bane na wode be ma titiro oba bia bibi kakra ba nsem na be ma eni bie na bia wahunu be ma ne suban bi ne niam bi ekwa ben na ma nyame adom won ma hire wonye wonkunum no onsesa mema no anase wonye mema ne yie akasa dem baby naturally a ma yedwe okay naturally am I ye I mean the kind ho enti na obeka say yemre ye ho ase naturally mema wodo okay no mo do no ye yamfa ho brase ankwa emma is hidden ho brase na yi omo do pi okay enti se be ma no una wo say wotwa tosha no wotwa tomanidi wotwa pepa no wotwa ye ne dian a wodo no enti na na netina hwe yes for better for worse okay udo obi a the worst times na odo so udo obi a time amane aba na ho na odo yi ne wadi odo empo no nko ane de okay odo enye sakasaka okay odo onyenye yimu odo onye pesemi nkominya say de ye chro ne ka no Corinthians ka no say ye hunu se na ye bisi ado a ye ni hawo na asem si woni sat be ma ne ntemu a ye nwune ni mu ase yo ya what the where the when the how
and a brainer yedi bisasem. Okay. Make the 4 W's. Okay. And 1 H. The how, the where, the when, and the akabako. What? And the what. Okay. What you are asking is necessary. The what is necessary. Okay. Dear Wubusani here. The where be here. Okay. Dear one and enough for no. A dear na wukobusan of fumu. Okay. And I'll farm a phone. Why is cow bagging him? Nipem or Kupeman anymore. I confident in his cow me bagging him. The where. Okay. What you are asking. Okay. Say your nipem and I walk. He's switching out when I'm a few say nippo washing anymore. Because you're not the one and I'm upon BB on the show bemes or don't know. The where here. Okay. The what here. And then the how. Okay. How you polish your words. And then also dear Baffour. Okay. And the how you treat the person. Okay. So what that form na who will be cry that form. So be many be obey be a form. Okay. Yembre ya was way ye. Na kobasi ye tubom. Obiana ni where? Ye true no. Make us say be na frefre kobo. We free e be na D1 divorcee. Okay. E be so D1 4 2 be abem. Na che say divorce 1 born 4. Na che say D be abem born be abem. Enkwada ye do mo ba ware mo so cause a lot. Okay. But se ko ba say ya ware no. Ye mre ye ho ase. Enyo oba nkwa na brand ho ase ye oba kosia. Let me go straight. Be ma brand ho ase ye. Okay. Oba brand ho ase ye. Edu baby you that is matured no should be fast and smart to break that ego no. Okay. To bring things and peace together. Peace no ebubua ye pieces. Okay. Until when you put them together you get your peace. Until yam press ye benya sumdue. Akoso sumdue ade. Sumdue de pa. Said the beya aware no ye beji kan yakonti memma. Mona ye beka sa akyerem. Ye femro enso yan na yenye. E mani atepa. E madwuni mu do pa. Se be me di ya oba aka na ho. Okay. Na ansa na okokroko obrempo bia be so fom no ne fra ware bone. Sa wa ye oba, so wa ye be ma. Sa ware ne nya sei pe adwen no dite. Ne mekoso bebre. Nti ma ye besre ye mema ye besre ye ma ye ni na ho na ya ware no me momo de me advice so enya na wo kra mu no won pa ko wu sa wo no nko de wu ko ni bi nyame nche no nko bi sa wo hwe na wakoma mu no maame ade na rerew wu eku wo say me endure. Marriage is not meant to be endured. It's meant to be enjoyed. Marriage is not meant to be endured, but rather it's meant to be enjoyed. Our dear, yentina hu pene wo hu nya and o de man America or best there be the more the years reach on no your dear no dear ye woni pa bi no mo bre mo timi sesande nanso our dear ye nige bia intimesre wo ne tia wotwa nyina ye de pon wo ne se ne atie bia wo do no nti na wafa no ofa na nya bacho wutimi ye ni yie sanso na bema fo ba na nya wutimi ye ni yie enti mesre wo brewe mu yenyi niema eyesa enframabone na afa di fi abodo di aba no yenya se de niema ka ye mema bianum e ma pesa nya mi anka uti sei me na me ye o se na ye den oba na ye den be ma nso wo be ma ka fo kire wa ne ya won hia mi anka wo nipa wo me hu wo de na woda otwe hu odukrom no oda he ekwa na dukrom no oda ti mo mi anka sanche ye hu ye na ye nsusu mfa ne man ka kai ye hu anum na basa hwe sa asem sini ka ne nyina ekina ye hia ne e ka asem na untimi sankoba enti sade ya kade amamo no ebre na eko bebre nanso mu hodonti enema ye waha ye boa ama wade ye utie ni nyina wokoda na dwi na wodwene ho ne enye na wo besesa na wo sesa be ma nsusu ne ma dwene woda so nyina ne ma wo ye hu hia ni nyina no eye ne ma hu no twaso na mo ni nkwa wade ne ho na asa ye de ahodo e wo sa wo ye no tene ho na ye na obi ani ho ane hye brebo ne mo maso bi oba wo bu na nimti asa no kire bi obeye ba kese no obeye
ye be ma na wo dada no ye no saa no e kina bibia na obrempon bi pa no na mosanti ye nso so ye nema ye na bibia nkoye abrabo dwumade so na wo hwe ye no ti Lady Reverend Dr. Okyei Baffour enka me amedi dwumade hu chia me pacho me din e de Ohemaa Benewaa frame akosia spirit so ameje so ye wo ha say ye bua na ya ma wade go to atwa yet number no so percentage no ye pese yet so na afi enigye eba awade mu nti ne ye de phone so nsem bre mfa bibi nsie wodofo do no nti kire no na ni nsusu na bia na ni sunsu mpa bi kura betimi abɔ chidom ama de wo ye no etimi awie ye ene ye de mo be sie dase ne ye be sai abani ababeto so enti misrawo ne de ama wonie dase ne ye be sai na mato so nyame wonhyira na wonka ho. Peace, shalom, bye bye.